Ngisacela ukubengelela nguManguthobana. Sangoma esipula onyezinye esipula amathambo. Namhlanje nginilethele nakho engikubonile kuleli viki. Kukhona abantwana abake bafika kimi abazukulu besalukazi. Lesalukazi befanele sithatha umsebenzi wethonga noma silalele ithonga ngoba kuthiwa kufika nabantu besitshela ukuthi lethi ithonga wena yenza kanje engenzi umphefumulo wakho ungasaphumi makufanele uphume umphefumulo mase beyasibuza lesalukazi ukuthi hawu gogo kwenze njani indaba ungavuma uhambe uthi wathi bangixosha bathi anginandawo ngoba angaze ngize ngilalele sengisho ke kuwe nawe wena othunywayo ithonga wena othunywa ngabantu abadala ungalaleli kube ebhlungu kakhulu lokho sengisho ukuthi yonke into eyethonga yonke into kaNkuluNkulu isuke inesizathu wena musu kusaba ukulalela ithongo lakho malithi yenza into iyenze leyo nto leyo ngoba mangakubekisela yena uJesu okhonzwayo wathunywa kwathiwa akaye entabeni eyolinda uNkulunkulu noBhombela isitemla samampondo naye wathunywa kwathiwa akawulinda uNkulunkulu walinda izinsuku bengadlile yonke into yethonga yonke into kaNkulunkulu ayizi kamnandi ayizi kahle wena ungahamba uyohlolwa kuthiwa unenhlahla embi kuthiwa wena unenhlahla enkulu kuthiwa wena unesiphiwo esikhulu kodwa leso siphiwo asizi nje ekseni njenge breakfast usunikezwa kuthiwa dlana siyasetshenzelwa yikho ngithi wonke umuntu onethonga wonke umuntu onabantu abadala wonke umuntu othunywayo uNkulunkulu akenza imiyalelo yabo enze indlela bona basho ngayo noma wena bengathumela umuntu bethi hamba otshela ubani ukuthi akenza into ethize ungabi nembuzo kodwa iyenze leyo nto ngoba ithunywe yini ithonga lakho liyeza usuku lani lokuthi uhambe emhlabeni ukuhamba kwakhe emhlabeni uyakubona labo bantu wena obagolozelayo yikho ngithi ke wonke umuntu akenzele ithonga lakhe wonke umuntu makuthiwa kunomsebenzi ofunakalayo uzotshelwa ngawo musu kuyeka ngoba yiwo lozokubamba yiwo lozobamba inhlahla yakho yiwo lozovula futhi inhlahla yakhe ivule nani nekusasa lakho uManguthobana sangoma esipula onyezinye esipula amathambo yilokho engidlulisayo namhlanje lokho engikubonile akubanga kuhle yonke into engiyibonayo nani ngiyanithiphisa noma ifike emadlebeni akho